Reja kami jurahan Bang Melok teranam pirak batil tembege. Si berulas kita kira rom ruja. I atas berkerawang itu yo Pebrino. Mungkin di sini batil ni reja. Arah kadang terpinang, gera kadang terbelo. Arah kadang terkacu, gera kadang terbunga lawang. Ini segar misalah semani kami amar reja. Maaf kami tiru. Ini gerali ken syarat yakin ken tena mulia antara kami sokot orom Maria Mareja. Reja tapi Bang Melolangi si kami pejojong seringkal payung sebojor si beruja sutra. Tapi melang bumi si kami pejajak seringkal tapak sebojor saka. Tapi Bang Melolangi Mareja sudara orom biak bebeweni rata. Reja mu pesta kira pajar mu biner kira matan lau. Lahir kudenia si buah hati si jantung rasa. Iwani relingan keremu gegerak iosah keroe pemulo seledak-ledak pemulo italu kita gerale budak. Metuh kewajib ni jematu arah opat perkara. Pertama itosan melo kenduri silungi lemak. Italon saudara orang biak. Ibu bonan gerale si cacak-cacak. Kati temas kasepuran kita menalu. Reja ngeberganti lu ngemu pinah hulan. Kami serahan ranya kuteng ku guru. Buga si dungu katipane. Ini pe reja arah singa demue dele segerilane. Reja karena ngaulan ngemu pinah ganton pe ngemu ganti. Gerema empat ne penengoni kami. Ika pejejek lagu tersik pejenyong kira lagu tonong. Ini harusnya Bang melewati pensintai mulai berluah. Berkebetulan reja arah kami renya atas nama suku. Tercerak-cerak Bang Iwarung bajak, tercari-cari Bang Iwarung nikupi. Isi ken saudara singoken biak, isi kan ken saudara jarak singoken pemilih. Ini berkebetulan nama reja. Sawah saudara tepe des cerita orang ni kami. Sawah hari kampung Kemili berkebetulan nama reja langkahnya melakukan reja terliwat Bang Tarjong obat ini yang ngone Bang kupara buang ni kami tersino-sino Bang kojong ni lepo arah Bang sarabunga ya lem-lem ni kami ni ini pe ama reja lekat pedi ngaku ate kona ku kekira ini alhamdulillah ama reja ulak men ku batang ruangnya ama reja isawahnya Bang ku kelang rungku telangke sange iranya gahi biurum ngahe ijulane bangoro senare ibu bone ketep urum repio ini ken pemberkat urum ken pemlio ini gerali amal tidur ken dipijaga beta kata oleh amareje kami amatan bang amal tidur ni nepijaga ni ini kena ngesawah tululo ini pe amareje amal tidur ni pijaga ni gara si kotek gara si jero ini malahan si age-age. Bertenetahnya kami amareja jenis siken jenojong nulu siken namani kodok siken netenemeng nipumu ini pe amareja ketenemeng nipumu engala kira-kira potehe berkembang ika jendangkan ni kodok kepesi bojol lintang ini pe ngeserah terima ini pe waktu ini ya ngemusantirku atas nama reja kena janji awal janji akhir janji si kuning malah bertimang kati jelas hutang meleh urum hidup. Ini ngejanji antara kami urum masyarakat Kemili. Ini tertanggal 27. Lalu Senin. Ini keh kuningnya bertimang. Insya Allah kita laksanakan ijab kabul ni anak ni di masjid Abrar Kecamatan Kebayakan lang nilo sekitar jam 10 atau jam 9 lebih kurang. Reja si kami hormati. Ini pe amareja kami ni dele wakira si sokon ni ikai barate kayu ranting ngemurai cabang ngemurai ranting bebewe ni ngaisin kene jema-jeman rempang ngelagure bersusun kira ngelagu belo isin ralik kira jual urum jualan
ini ngememurum menengon mi ke amarejo ika kuan ni amarejo oya pihak ni ama oya gerale ahli pemilih si wali pedih kenengon ke amarejo ku pihak ku kiri ini gerale ralik pihak ni ine singa jelas urum kita seni amarejo. Jadi seni kami atas nama suku Simale Bersinta doa sempernah si kami tiro ku amarejo gagah tegar kira ku masyarakat ni amarejo. Jadi mulai seloni kena jema-jeman kata awalnya perpumulan akhirnya berkesudahan. Jadi lo si seloni ini si kami nahan ku tenompen ni amarejo. Sebelum kira kami serahan ternyata mula kira amarejo sekejap seketika. Ini gerara mukulukia tentang jurah ni kami pe ikat talu ngebersut ikat jurah ngeberjamut. Jadi mungkin ini pasti dapat kusawahan atas penyawangku ni pasti mideli kekurangan. Salah ku Allah aku bertobat, salah ku amarejo rumah masyarakat ni amarejo mohon diperbanyak maaf. Ku akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita memorum, kita panjatkan puja puji bertasyukur ke Tuhan ilahi sehingga menciptakan kiri langit urung bumi, sehingga menaran kiri porak urung bengi, si menaran kiri kerak urum tingki, si menaran kiri gantang kol urum sawi, si menaran kiri kameng koro urum bembiri, si ngemeh lengkap ituruni Tuhan ku dunia ni, geraran nes kurangi sana-sana si kita kenaki. Dan juga yosahemian ku kita suatu rahmat, terutama sekali rahmat akal, pemikiran, bahkan kesehatan, sehingga kita ngok dapat isian morom rempak laguri mesusun lagu beloi batang ruang sukut si persinteni dalam rangka berguru anak teni. Mudah-mudahan wanlo si serloni geraramu kulukiyo urum haliseli, geraramu bagan urum sei, gerara polok urum liki, jarak seteru bele selisih hari kita wanlo si serloni. Dan juga kita gerngok lupen, gerngok kita lali, turah kita sawahan selawat bering salam ku Nabi ente, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ini zaman dahulu beliau sangat gigih untuk memperjuangkan kita sehingga kita ngok dapat membedakan sihen si hak, sihen si batil. Si malai kita laksanakan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan malah mengikuti sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sukut
si bersinte amangku metuah inengku si berbahagia. Sekejap kiri kami bercerak sarapatah, menyawah ni peri tikik sara kalimah. Mungkin kasih sukut, cerak sarapatah peri sara kalimah ni kasih. Pantas lepas, lemem pasti kahara sitarin. Salahku Allah kami nere ampun. Salahku sukut bersinte jumat ni tua ni kami si berhadir ini. Ini kira kami mohon diperbaca maaf. Sukut si bersinte, maklum saja iponku si berbelida, meradiu kahem simpang dua menjelma perintah. Bibirku si berdeku, meradiu kahem sembilu lebih hari lopah. Ampun ketuhan, maaf bang ketua bahagian tu murmurung. Amaimam payung reduk kirikin pelongohan, ike kasih kene gernelane, ike sayang kene gerup nahalang. Tentui wayasina ngekita pengi ari serunton pusok 92, idong itu tonong tali putar 3, biak jarak ngemeh dekat, biak dekat kiri ngemeh rapat, cabang ngemnangon cabang, ranting ngemnawin ranting, sawahku perang mu pangkal, kerja musukut, dagang mutenelen, perahu musakaten. Sukut si bersinte si kamar mati, mokot ngebang tepang bulangatan yulu, tajuk bauan sempel gampang, ike kasih gernelanih, ike sayang gerpenah helang, gere bang kere sumang se aku berperi, gere bang mekemali seni aku bercerak wani hukum, kena hukum menukum, edet mubeja, setia murib gemasih papa, lahirlah kire buah hati sejantung rasa. Bayak baju, ules nome, tawar niati, uak ni mata, mesesuklah kiri utang opat perkara. Sesubang si berpalit kapur, tetekur si berbaju hijau, kutuhan bang itu bersyukur, lanyut mi umur buge bahagia. Sukut si bersintu si kamar mati, ngepitulu anak ni turun mani, turun kuih mai bangun diri. Bergelih akikah kaming bebiri, betabang perintah sunah ari nabi, geral renyai irasi, dea albandari kin pentalun. Kul niati bangkit ini menengonkin budak, isulangan manisan lumi si bersantan lemak, yulesen weor mopih jerak, no memes wani ayunan, gere bang mau gerak, lebih ari mas pirak, iwan pengemasan. Ngo ton itentun bangnya ketunggu guru, memerah pementihan bang menuntut ilmu, buge metuah mi bang kahe bayak baju, ibarat kayu rubuh, ibak nipuran, ngop bang kahekin pelongohan. Ngempinah bang lo, ngemuganti bang ulen, kin tunipe kirengel mu bilangan, munengon kin kul ni badan lagu si mursik, kul ni badan lagu mursik, lagu genguk berjejik lagu tersik, bertepok semah pumu, iperah bang renya jodoh enti nelali. Kena ngebetang kena sokol si bersinsina, arah bang kire salah satu biak ataupun sudorente ari kampung kemili, langkahi ke kampung, jongok batin ni, langkah berdediang bang berkegede, memerah hutan bang sigelan betebang, memerah belang bang sigelan bepancang. Memilih yarul lutan orang belang, mengemek ni bebalun si berisi sara semir pinang, kapur sara colet, belu temung gagang, sara taka konyel, bunga lawang. Singa bangku duduk tengah, nek bangku batang ruang, sino bangku jong lepu, cengang bangku para buang, kelas bangku mata, kona bangku hati, ini si mematai, tuna si mempujoki, cerak bang pakini ngenal biak. Cerita bang merah saudara, gip ngunakan dekat ngenakan rapat, malekin perlu tentu kin turah detah, malekin ina ni umah, kin tempuh tamah ni jematu. Pering semangat manat, munyawah ni angan kasat hajat pintu, kududuk ni tengah sing batang ruang, ku petri pintu, sikin judu ni rejetiang. Gere bang salah langkah ni pakin mi alih ni kiding, gere bang salah jurah luah ni laing, jurah pe kira ngebjangku, serah pe ngebeterima.
beras padi tungkat iman mu'alal mal mata bener kin syarat yakin tena kuat syarat denam tena meningat peramalan bang kenebasan tu amal tidur nipi juga roh pedi emang berang nipi belangi bang kira amal akal kin pangkal kekira kin belanya tab detah bang pakini lemah pakat ni sedera yang mana bahwa kena sukut sini anak ni kasih gere yangkap gere kita jualan ke kemili ke mewen ni kin penunggul tamunan ke jongok ni kin iringan naru ke iralik kin alang tolong ketak iujung wel kin berat bantu ketang betah arasi osah arasi tiru legihi bertangguh kin arai berupa ike putih hepe nge kena sukut sini ngemepat kiri bilangan ni ike maya mepeng mehat bang gerami ike kayu anutan peng mententu kira sagi ngebersuket kuah ngebersimangusi gelit ngeisuket kuari selesi ngeceng neraca antara kita orang biak tu ari kampung kemili jurah kuan jamu tepe man yang kena sukut cina orang kuan ngereja ketang betah mencari mian masalah tongkoh ipe tetah waktu si jeroh ketika bisi insya Allah lang lo kase morom-morom kita menerima rempeli tangga betal doa metali sempena meteningiran mati ni gajah ipadang sari bulan okum ni anak ika kireje gerenguk membantah hakim menupang bela edet berwujud PL berupa seni mutubuh tak kemodok narioya ngeh ne surukut bersintah hina ajar muarah inah ne ku amarje ini pe alhamdulillah selapis kami terima dan alhamdulillah berkebetulan arah bang amai ngeh ari kampung Mendali ini kami harap ku tengkung kami amai singgih hari Mendali harapan kami geres melah doakan kami geres sengkerat ini kami nahan munosah ajar muarah kase kuipak ni dan tempusi kahe ku kami pada khususnya masyarakat di kampung Jongok Batin ini alhamdulillah ike jurah ni sukut si bersintu ini kira kami jangku ike serah hepe ini murum-murum kami selaku perangkat desa dan masyarakat pada khususnya Jongok Batin ini kami terima urum lapang dede berizin kututup usikum binapsi bitakonlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.